Surprise! Wow. Whose birthday? Surprise. Whose birthday is it? Thank you so much, Baba. I've not ordered for anything. You've not? Yeah. Are you serious? Yeah. You know, if I'm to order flowers, I'll probably order 2. If I'm to order... one of your, it's one of the fans. One of the fans. Hey, lakini zimekuja mpaka home. Wow. Let's see who is that. Oh my goodness! Nini tena. Sera. I can't remember my mom. So can we go ahead? Oh, hello. Hello. Can you hear me? Hello. Aya, amepewa na kaangusha chini. So. Oh, now I can see you. I've forgotten the rule. Hi, Greg. How are you? Long time. Oh, you're well? We are just doing a video. And we're just at home. Do you want to see them? We're just doing Never Have I Ever. Who is that you're doing a video call with? Hello? Who is Greg? Who is Greg? I don't. I told you. Hello? Kwani ni president? Sana kuona vizuri. Na sasa venye tuko. You still the same Greg. Aki, you never change. Hiya. You're so sweet. I will see. Wow, you're looking so nice. Unaniona vizuri? I've turned the camera. Mimi niko poa. Mimi ni ule sauti ni ile. Nakumbuka ulikuwa unaniambia sauti yangu ni ile sauti inaweza toa nyoka pangoni. Unaisikia bado hujabadilika? Mimi ni yule. Oh my Greg. Give me another book. You can't even focus. You know, you're in the middle of something. We're in the middle of doing something. I love you. More than words can say, I love you more and more. Sorry for distracting. The very passing day, I miss you. I wish you were here. And I wish you were here. I wish you were here. Unaona? Maureen, sorry, you can't take fine. Thank you. Ebu kata hiyo simu kwanza. Atinikate. Just sorry. To say that out loud. Sorry, Greg. Abraham is just being dramatic. Haya, Greg ni nani? Ndio. Ngoja, who is Greg? Sina kuwekea wine baba. Who is Greg? Si uwe. Who is Greg? Greg. So Greg anakwambia I miss you and I wish you were still here. Ebu Greg, sorry, I'll have to call you back. Ebu leta. I love you. Leta hiyo simu hapa. Who is Greg? Ati? Who is Greg? Si Greg is my ex kwani. Excuse me, ex anatumia mwaga kubaka kwa nyumba. Ex ulikuwa unataka zitume wapi? Hajaye. Ulikuwa unataka zitume wapi Abraham? Oh, so you're still in communication with your ex? Yes, of course, yes. Mkiambiana nini? Mkiambiana nini? Si tunaongeanga tu nani Greg yuko. Na unakuja kwenye kesi kwa zake hapa za kupeleka nini wapi? Hizi mambo hizi. Abraham, how could you Abraham? Hapana Abraham. What is this? Ati nakuwekea wine. Si ni ya Greg na unajua Greg. It's not like you don't know him. He used to be part of your life. And he still and still he is. Oh, I see the love is still very fresh. He's sending flowers. Are you even serious? Kwani Abraham? Doesn't he know you moved on in your life? That you moved on. Doesn't he know? Si ananionanga online. So? What so about your relationship? I think that's why he was okay with him sending me the flowers. My Greg. Kwani Abraham? Kwani? Kwani Abraham? So unataka tufanye nini Greg wako? Atufanye nini? Mpaka anatuma na wine. Alijua Hebu nikunywe wine kwanza ya Greg. Abraham. Sasa Abraham, nikuonyeshe venye mchezo inachezangwa. Mchezo venye inachezangwa Abraham. Acha nikuonyeshe venye mchezo inachezangwa sasa. I did not hang up.
You need to get serious. Hapana, Abraham. Abraham, me have always supported you. So, what Abraham, Maureen, what do you have to say? Why did he even send you to the house? Hey. So you're also supporting Abraham. He is my Greg. Are you even serious? You used to date like 15 years ago. Well, He used to send me this kind of flowers. Like I've not been sending you flowers. I miss his scent. We are just talking about scents. Gagorokati Abraham. Gagorokati. Nido ishi wao anaenda ishi. You serious, Sara? Inanikumbusha yeye. Anajua ni mama watoto watatu. Anajua ni Si anajua kwani in fact, In fact. Oh my goodness. Sasa takusho unaona nonsense. Hapana Abraham, hizi zingine zote umezitoanisha. Ndio nakufanya huko mbali na Greg. Sawa. Wapi? Kule Korago. Niende. Unajua nikisema tu inaenda. Niende Abraham. Oh, sawa. Let me enjoy. Kuenjoy hizi bebe. Hata kama hataki uende, mbuzi staki. Abraham, mimi nikusupport in your relationship. So I support you in your Yes, you should support me. You went no. Okay, are you okay? Who the hell is Greg? So what do you want to do with Greg? I want him to be part of me. Mfanya nini? Muongeze watoto? Si tukuange tu hapana. Si plan kupata watoto wengine. Si tuongeange tu. It's not like ati he's in Kenya tintenda ni meet. Si ni kuongea tu Abraham. Mimi sije kuna shida kuongea but anatumiaje flowers na anakuja kuniwekea wine amekuletea. Kwani ni vibaya Abraham? Mimi nimekusupport kwa relationship yako. Si kuenda nimestick na wewe. You should also stick with me. Fanya hizo video chat unafanya na Greg na huko. Lakini si hapa sawa? So niende kwake. Unataka kwenda kwenye na kuanga na stake. But Sera, you just so you wanna throw everything off like that because of some idiot somewhere? Ati an idiot? Yeah. Greg is not an idiot. He's an idiot because he didn't marry you. And you married me. Yes. That's a different meaning, Greg. Yes. Na sasa nataka sasa kurudi msheni. Alikuwa anavalia kwa sababu ameanza kuvalia kwa vile amekuwa online. Venye ameniona online. Kwani unadhani yako ananiona before? Oh, so you've been communicating. So what sort of an arrangement do you want? Because it seems like you're very diverse with what you want. Unataka nini? I think it's the high time we talk as a family. Because hii nonsense ati sijio, ati I love you, sijio I do what. Hiyo puzi sitaki kuona huko. Ati puzi utaki Abraham. It's nonsense. I don't see mtumieni hizo love messages huko mbali na mimi. Sitaki kuziona. Sawa? You cannot behave like that. This is our home. Yeah. Oh, my sweet Greg, sweet Greg, sweet Greg, sweet Greg, sweet Greg. So I'm sending love to Greg. Are you serious? Sera, what's up? What has gotten into you? I need your love. I need your love. You remote by the way. It was a prank. It was a prank. I need your love. I need your touch. I'll make it right. So it was a prank, Maureen. It was a prank. Can the book hapa? It was a prank. Unaweza nigonga kofi, wacha nikuondoke. Buka hapa. Wacha nikuondoke Abraham. Maureen na Babyt anakuambia kutoka leo hii nonsense tunafanya kitu nasikia ni prank ya ujinga hapa sijiji ya social media. Decoder wana oshogoko. No more pranks. Me I'm done and over with. Mpaka maua. So you went to an extent of buying flowers.